mai I pōtiki rua ki te toka a Taiao. Rere iho ki ngā tukemata o ka hungunu. Ngā reo irirangi o Tairawhiti. E haka I te haka tāne rore e poi I te poi a hine te rehia. Nau mai hoki mai e hika mā ki hauhaupiko I a māwe pāhua atu nei kia koutou mai te rā tuarua o Tamararo ko eke nei ki ona tau whitu te kau mātahi. Ko te reo rāhiri tēnei o Kapu Tairāwhiti e mihi atu nei, the perfect drink to sip on watching your favourite kapa. Brought to you by Turanga FM, Radio Ngāti Pro and Radio Kahungunu. I nā te nui o ngā kapa kua tū mai ki te kaupapa o Tamararo I tēnei tau, taiwā ke ka whakahuatia e māua ko wai ngā kapa, hei whakakanuhi te Tairawhiti ki Taranaki a te rātau. But first, let's find out what's happening news-wise around Arohe. Ki te Tairawhiti, kua tīmata ngā mahi whakāhua mō te hōtaka e kia nei ko kairākau ki te Ararua, whare kāhika me Ruatoria. Kua puta hoki te karanga ki ngā iwi me ngā hapū o reira, kia haere ki te taunaki I te kaupapa nei, me te aha hakua mahi ki muri mua rānei, me haere ki te tautoko, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai rānei. Me he mea ko koe pēr tēnā, whakapā tika atu ki tā rātou whārangi pukamata, haere rānei ki te marae o Hine Mauria. Ko ake nei whakapā o hotia mai e mātou o Kapu Tairāwhiti, ko wai I toa. Ki Kahungunu, no te pōra atu ai te kaiwaiata rongonui a tā Tom Jones ki mua I te aroaro I te huihuinga Harvest Moon. Ki te pāka o McLean ki Ahuriri, waru te kaumatoru tau te pakeke o Jones, hei tā kushta tangaire menyo me mapare mata o Ikarua Rāwhiti. Mi haro pai ana te krauara ki te waiata me te kukume I ona karearoto katoa. Hei tāna no nā te maha o ana nei waiata e tino takahia e ia te ara o maharatanga pai. Tapu tapu ke koe kush, ara koeira ngā pito pito kōrero o te wā. Tamararo is a special event every year on the calendar that every kapahaka fan looks forward to. It's a showcase of our amazing kapahaka who vie for the prestigious Karaitiana Tamararo Shield. And every 2 years, this kaupapa, Karaitiana Tamararo, is also a qualifier for the biannual Te Matatini competition that Taranaki will be hosting in 2025. Now, before we announce the kapa representing us, Te Tairawhiti, at Te Matatini next year and the overall Tamararo winner for 2024, let's take a look at some of the highlights from some of the kapa who competed over the last 2 days. Mōku ake tēnei, ko te kaupapa tuatahi ko Tamararo, kāti. Me hara mai ngā rōpu katoa ki te whakanui I a Tamararo. Atu I tērā ko ngā ture o te matatini. So if we get 4 away, 5 away, 6 away, that's a plus, ko te mea ke. So what we've had so far today has been a good coverage from Mahaki, the furthest on that edge of the boundary, right up to Matakao, which is the top of Ngāti Pro boundary. So we've had a good coverage. And even though the rōpu tautoko, o rōpu whakangahau me ki, ko te mea nui I rongo mātou I ngā tipuna, ingoa tipuna, ngā ingoa kārangaranga o Nehera. And so that's been a great thing. And talking with them when they come off the stage around the back, they're fired up for next year. So Tamararo wins.
So we've taken the last 2 weeks to get parts and bits and pieces set up. We're lucky that we had Mahaki Mahinga Kai, their Taiao crew. They've come in and done a couple of days, and then we had Whaia Titirangi, which is our crew up at Pohorawiri, our Taiao crew, and they covered off the rest of it and did what you see. And so we're lucky that we do have that, you know, that hononga. Kia kumea rātou ki te awhi i tēnei kaupapa. Awesome with all the stores and the varied types of stores too. So we've got earrings, we've got kākahu, we've got some real flash kākahu. So every Māori in Gisborne is going to be wearing the same dress, the same shirt, the same earrings. And yeah, so it's really lovely. The other thing is that it gives us an opportunity to support our own ones too. So some of them, a couple out there have been coming to Tamararo for quite a while now, and so we've been able to give them some support. Having good breaks in between our kapa also is a time for our people sitting watching to go and support our stalls. Yeah, it's been awesome. And now i te whānau, we can reveal the kapahaka from Te Tairawhiti who will be advancing to Te Matatini next year. Anei. A kāti koera ngā kapa ko tohua, ko whiriwhiringia e ngā kaiwhakawā hei whakakanuhi a tātou ki te matatini hei te rātou. Nō reira e te tī, e te tā, hei kona, gonna go and join Rahia. She's getting us a